kandi reka kwiyorohereza ngo nta mutima unca urubanza. Niba udafite umutima wo guca urubanza ubwo nta mwuka wera ufite. Niba rero cyangwa se uzarindira nyene kuri wa munsi wo gucirirwa nyene iteka nta kundi. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice 5 ku murongo wa 36. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nturahire umutwe wawe kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere cyangwa ngo kirabure. Nturahire umutwe wawe kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere cyangwa ngo kirabure. Ngo ntukarahire umutwe wawe kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere cyangwa ngo kirabure. Urumva ngo ntidushobora guhindura ngo agashatsi kari ku mutwe wacu, umushatsi ku mutwe wacu ngo were cyangwa se ngo wirabure. Haleluya. Ndibaza rino jambo muri ko maryumva abamama n'abakobwa, muri ko maryumva no jambo n'abantu bose. Mbese no jambo ikurabwira abantu bose kuko abantu barimo barashamwa makanta, haba abakristo batari abakristo, abakozi b'Imana. Mbese ubukanta niyo babonye ko ari ryo rangi bakwiye gushira mu mutwe ngo nta kibazo. Ariko bene data hano murumvije ko tudashobora guhindura agashatsi kacu ngo kere cyangwa ngo kirabure. Kwirabura bisigura ko ari umukara. Ngo ntidushobora guhindura imishatsi yacu yere cyangwa umukara. Bene data nshuti z'umusaraba, kanta n'amarangi mu yandi. Kanta n'irangi murindi kuko kanta ituma umushatsi uba umukara, kandi ahanga ntago dukuye gushira ko kugira ico dukoze ku mishatsi yacu guhindura umukara cyangwa se umweru. Haleluya. Mu bisanzwe hari amarangi menshi. Hari amarangi atukura, hari amarangi y'icyatsi, hari amarangi y'ubururu, hari amarangi y'umweru, hari amarangi y'umukara abantu bishira mu mutwe, kandi buri muntu arafata irangi yashatse akarishira mu mutwe. Mwene data urimo uranyumviriza, nukuri buriya irangi ry'umukara riri mu marangi. Wewe ushiramwo irangi ry'umukara nta gutandukanye n'uri yashiramwo irangi ry'ubururu n'iry'umutuku cyangwa se irangi iryo ryose, kubera ko byose byitwa irangi. Bene data nshuti z'umusaraba, irangi ry'umukara ni icyaha mu bisanzwe. Ni icyaha kuko iyo ushize ko irangi ry'umukara ubushaka ko umushatsi wawe uba umukara. Bamwe bafite imvi ntago bashaka imvi, ntago bashaka imvi, bashaka gushira ko mbese umushatsi wabo ngo ngube umukara, bashiramwo ibirangi by'umukara. Ariko bene data nimba bari ko barakubwira ko ikanta atari icyaha, ni icyaha kubera ko nirangi ubushize mu mutwe. Haleluya. Nirangi ubushize mu mutwe. Ndibaza ko buri muntu yumvije rino jambo mugende mu ryisomere. Rino jambo ni jambo rijanye n'amarangi abantu bisiga. Kuko ndakubwire mwene data, wewe wisize irangi ry'umukara ryitwa irangi, washizemo irangi ryatumye umushatsi wawe uba umukara. Ni wari ufite imvi warunzemo irangi ry'umukara, umushatsi wawe uraba umukara. Iryo ni irangi washizemwo. Ariko abantu ari ko barabahumuriza ngo irango kwisiga irangi ry'umukara ngo ntago ari icyaha, kandi mwamwisize irangi. Mwamwisize irangi bene data, buriya kuja mu ijuru biragoye. Kuja mu ijuru biragoye pe. Rino jambo ikora twigisha ko ikora twereka ko tudakwiye gushira ikintu cyose cyitwa irangi. Ahanga bavuze amarangi. Iyi ni irangi ry'umukara ryagiyemo kubera ko buri Imana n'umuhanga, Imana n'umukozi w'umuhanga, kubera ko iri kirareba ukuntu
abantu mbese bari kwashiramwo amarangi y'umukara ngo nta kibazo, ariko ndakubwije ukuri mwene data, irangi ry'umukara Imana ntagigemera. Niba uzi kurishira mu mutwe wawe, nugira iki? Nuhinduke mwene data. Iryo rangi ry'umukara wishyira mu mutwe ngo ushaka ngo imishatsi yawe yirabure ngo ibe umukara, ntiriza rikubuza kuja mu ijuru. Kandi ureke kwiyorohereza ngo nta mutima unca urubanza. Niba udafite umutima wo guca urubanza, ubwo nta mwuka wera ufite. Niba rero cyangwa se uzarindira nyene kuri wa munsi wo gucirirwa nyene iteka nta kundi. Niba uzi ko ata mwuka wera ufite wo kuvuga ati ibi ni icyaha, cyangwa se umutima uguca urubanza, unugusaba umwuka wera akazagira iki? Akaza akwigisha byinshi, kuko byinshi turabyigishwa n'umwuka wera. Ndibaza ko atari bwo bwa mbere mvuze no jambo rya kanta ko ari icyaha. No mu nyigisho nigisha nyinshi ndashiramo ko kanta ari icyaha. Sinzi ko bamwe muri mwe bwumaze kumva izi nyigisho nigisha. Yego, kuko mu bisanzwe bene data, umuntu afite umwuka wera agenda amwigisha byinshi by'atarazi akabimwigisha. Kanta rero nirangi murindi. Niba wewe uhari ushiramwo irangi ryitwa kanta ry'umukara ngo ushaka ngo guhindura imishatsi yawe, nukuri uri kurakora nabi. Bishatse kutubwira ko hano ntago ufite uburenganzira, ntufite ububasha bwo guhindura umushatsi wawe. Ntufite ububasha, kuko ndakubwire mwene data, uyu mushatsi wawe Imana irawukontorora nka kuriya ikontora umubiri wawe. Umushatsi wawe n'uwo Imana yaguhaye. Rero agashatsi kariho kose kari ku mutwe wawe uko gasa kose, Imana irakemera iragakontorora. Rero ntago uba ukwiye kugira ikintu na kimwe ushira mu mutwe cyitwa irangi. Nukuri nimuze mwisomere rino jambo ry'Imana, rino jambo Imana iduhaye kugira ngo musigukirwe mumenye byinshi. Kuko ndabona ukuntu abantu ariko ari yorohereza, benshi barampamagara bakamaza ati mbe gusiga kanta n'icyaha, kandi ubwo babikura ku mavideo mba nashizeho, cyangwa se abandi bakabakambaza bivanye nuko bashaka kumenya ukuri. Ariko nkaba ncangiraho no kwishura abo bantu baza bambaza, mugende musome ijambo ry'Imana, murasanga ko Imana itemera ko muhindura umushatsi wanyu. Ntago Imana ivyemera ko muhindura. Ni nk'abandi usanga bishizeho ama produit, ugasanga imishatsi bayikuruye. Mu bisanzwe bene data, nta kintu na kimwe mukwiye kugira gukora ku mishatsi yanyu, kuko Imana ibishaka ko ko Imana yabaremye. Ntimuhinduke, ntimuhindagurike nk'iruvuruvu. Kuko nakubwira, niba ushizeho amarangi mu mutwe, uca umushatsi wawe uca uboneka ukundi kundu, ntago uzaba ukiri original wa mushatsi wawe Imana yaguhaye. Kuko benshi bari kwavuga ngo mbese ngo bihindura iki, kanti hindura iki? Iragihindura kubera ko umushatsi wawe uca uba umukara, ntago uba usa nka kwa kundi warumeze. Rero nimugire ikintu kuri, niba koko muvuga ko mushaka kuja mu ijuru, Imana nibagiye neza n'ukuri kabisa, mumenye ko umubiri ari urusengero rw'Uwiteka, kandi uzakonona urusengero rw'Imana, Imana izamutsembiza mukuraho. Uyu mubiri Imana irawukontorera, irawureba cyane, irawureba pe. Ikintu cyose uzishira ku mubiri kidasa, mbese ikintu cyose uzishira ku mubiri gihindura umubiri wawe ukaba umuzungu, cyangwa se ugasa nk'uhindutse ugahinduka amarangi. Umviriza mwene data, uzaba uri kuronona urushengero rw'Uwiteka. Ndabinginze bene data, nshuti z'umusaraba, mumenye ko Imana ibakunda. Buriya inyigisho nyinshi ziraza, ntimumenye ko Imana ibishaka ko mwiga kugira ngo mukore iby'Imana ikirabasaba ko mukora. Imana ishaka ko iyo mitwe yanyu igume uko Imana yayibahaye, iyo mishatsi yanyu igume uko Imana yayibahaye. Hari nk'abantu usanga bagiye kwimwesha bakiyandika ku mitwe ye babawe. Reka ndababwire bene data, buriya ijuru ntago ari ngaranti. Ijuru si ngaranti kabisa, kuko muragenda mukagenda kwiyogoshesha mukiyandika ko amazina mu mitwe, ku mitwe. Ibyo byose ni ibintu byavuye ikuzimu. Ibyo byose ni ibintu byavuye kuzimu. Ntago mukwiye gukora ibyo ngibyo bene data, ntago mukwiye gukora ibyo ngibyo. Uwiteka Imana ashaka ko tuguma uko yaturemye. Yego, Uwiteka Imana ashaka ko tuguma uko yaturemye, kuko nibyo bimunezereza.
yabonye uwo yaremye yagumye uko yamuremye n'ukuri Imana yanezerwa. Nimuhindukire bene data, bantu muri ko muri siga makanta, nimurekera aho ngaho, mumenye ko agashatsi kanyu kare ku mutwe wanyu buri Imana irakabara. Imana irazi umubare, kandi iyo wagize ico uhindura mu mushatsi wawe Imana irababara, kuko irawuzi, irazi umubare w'umushatsi wawe nuko nirangi yawuhaye irawuzi. Rero mwene data uri muranyumviriza, nukuri nimureke kugira iki kwihindura, mureke guhindura imishatsi yanyu. Ureba iyo ufashe irangi ry'umukara ukarishira mu mutwe, umushatsi wawe uraba umukara tsiritsiri, kubera iki? Ari ibintu wadinzemwo, n'ibintu washizemwo bituma mbere umushatsi wawe uba umukara. Hariho n'abandi bisiga amahina, ugasanga mu mishatsi basize amahina. Yewe bene data nshuti z'umusaraba, nimuze twitandukanye n'iby'iki gihe, nimuze twitandukanye n'iby'isi, kuko Uwiteka Imana ashaka ko twitandukanya n'iby'isi, ntago ashaka ko tuguma mu bisi kandi tutarabisi. Bene data nimuhindukire, kuko Yesu Kristo araje. Iyo abona umuntu ariko arifata nkuko yishakiye, umubiri we akawufata kumengo ni ntuzeye ni ngaranti. Abantu benshi bariko barafata imibiri yabo nk'ingaranti, bashiraho ibintu byari byo byose, umwanda ari wose utandukanye bakawushaka ku mibiri yabo. Bene data, nukuri buriye Imana ikari biri mu ijuru, ikareba ukuntu muri ko muragira iki, muri murakora imibiri yanyu, kandi yayibahaye ibakunda, n'imishatsi yanyu yayibahaye ibakunda. Nukuri muri ko murayica nabi. Imana guhaye umushatsi w'inzwiri, nushime izo nzwiri Imana guhaye. Nuzgira iki? Ntuzihindure, uzigumize uko nguko Imana yaziguhaye, kuko Imana yanezezwa nuko ibona uwo yaremye, mbese yifashe nkuko Imana ikeneye. Mu bisanzwe uwo mubiri wawe ntago igihe wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, mbese bimwe wakora ku mubiri wawe wabitaye kiriya gihe. Kuba rero Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, uba ukwiye gukora iby'Imana ishaka, ntabwo uba ukigenga, ntabwo uba ukikontorora, uba ukontororwa n'umwami Yesu. Rero bene data, iyo mishatsi yanyu izo rangi mushaho nimuzireke. Ndiza neza ko ngarukije ahangaha, umuntu wese areba ino video Imana imugeneza kandi imuhe gusobanukirwa, imuhe kureka. Nimugende musome ijambo ry'Imana, nimugende musome ijambo ry'Imana musobanukirwe. Ngo nturahire umutwe wawe, kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere cyangwa ngo kirabure. Kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere cyangwa ngo kirabure. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ku butumwa duhaye, ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, ubu bumva wese umuha umugisha. Mwami Yesu ndakwinginze ugende uyikurikirane no video maze irebwe n'abantu. Savye nizeye kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabinginze bene data, musome ijambo ry'Imana, muramenye ukuri. Uwiteka Imana nabagiye neza, kuko ndabona benshi bari kwarigisha ngo kanta ngo sica. Reka ndakubwire mwene data, nta muntu afite ijuru ryo kugutwaramwo, nta muntu afite